vođa, a umjetnički autor programa poklada, drugih poklada u Vinkovcima. Evo, druge poklade, kao što ste rekli, može li nešto više o samom umjetničkom programu, po čemu je specifičan ove godine u odnosu na premijeru prošle? Pa nema neke velike razlike, osim što smo proširili skupine na cijelu Hrvatsku ove godine. Prošle godine smo imali samo Slavoniju, Baranju, Srijem i Bačku, sad smo uzeli tradicijske maske cijele Hrvatske. Evo, to je jedina razlika od prošle godine. Evo, na kraju krajeva i vidi se ta nekakva raskoš kompletne Hrvatske. Ovdje imamo i Dondolaše iz Grobnika, Međimurje. Svašta ste uspjeli, ajmo to tako reći, ukupiti ove godine. Da, potrudili smo se da bude raznoliko, da ne bude monotono, a da opet bude tradicija. Super, hvala vam. Hvala. Ok, Marija Maslov, stručni suradnik Kulturnog centra Vinkovci i jedan od organizatora ove poklade skupine. Evo, kao što smo mogli čuti, radi se o jednoj kulturnoj nematerijalnoj baštini, nekoliko detalja o tome, po čemu je to nekako specifično i posebno. Ovako, najspecifičnije je po tome što ovdje iza mene sada možete vidjeti na povrci da su vam skupine sve izvorne i tradicijske. A ove godine smo obišli cijelu Hrvatsku, tražeći one najbolje, najizvornije koje čuvaju baš onu tradicijsku baštinu, ne samo maske, nego i običaje. Stoga smo gotovo polovica ovih skupina koje ću danas nastupati su zaštićeno kulturno dobro. Najčešće je riječ o zaštićenom kulturno dobro nematerijalne baštine i njihovi ophodi, bilo da se radi o skupinama iz Međimurja ili iz cijele Slavonije. Dakle, važno je znati da ovi ophodi, pokladni ophodi su zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske. Ne sve skupine, ali jedan dobar dio njih i samim time je njihova vrijednost, odnosno vrijednost toga što su došli sudjelovati u Vinkovce velika, prezentiranje u svoju baštinu.
jutro. Ej, a se sjećaš ti kad je umro Stipa? Kad je njegova stana zapivala. Otišao si, mogao si i prije. Kud baš sada u vrijeme poklada? Evo kako i ovaj umro. Pa kud baš sada u vrijeme poklada? Ej, ali oni ti pivaju, kad ja umrem ne zovite popa, nek me žena u đubre zakopa. Ajme mene, evo u oca sina, duha svetoga, amen. A, evo muško je, vidim sliku, koje je pokojnoj mu duši. Juju, šta ona to piva? Umrla bi, ja se bojim groba, poslala sam čovjeka da proba. Ovo udovica jadna tužna. Ajme mene. Aj, pokoj. Umro Andrija. Evo oni nam prikazuju provod što se odavno uprizorio u istočnom dijelu Brodskog Posavlja i oživljava se tradicija koja spaja smijeh i simboliku prolaznosti. Još jedan pljesak, molim vas za goste. Eto, Jako su zanimljivi. jednu lipo su ga ispratili tamburašima. Hvala gostima. Ima jedan veliki pljesak za njihov kruž. Sad su nam došli starcevi, Svatovska povorka iz Vukojevci. Ovo su starcevi. Pa to oni stari momci koji mi, to su pokladi običaji u selu Vukojevci. Ma nisu to stari momci, to su mladi neoženjeni ko mi. Sve si pobrko. A, starci su. Vukojevački starcevi je pokladni običaj koji se u Vukojevcima njeguje od davnina i moramo kazati da je zaštićeno kulturno dobro Hrvatske. Bravo, evo i oni zvone, plješćite im, nemojte sediti planove, došli su. I dobro došli u Vinkovce na poklade. A vi kaže, njih prate babe. Idem ja za njima, pa možda se kakva baba i za mene najde, a? A šta ćeš ti? Kod babe, ajde molim te Ilja, šuti tu i radi svoj posao. Tako reći. Evo kako, šta ću? Znaš šta ću? Šta ću? Pa znam ja, šta ti možeš? Pričale su meni one babe što ti obilazio tamo po selu. Jesu. Kažu da si ko golub bio. Da, letio kroz prozor. Nisi letio, nego si krenio i svako malo nešto za tebe. Ajde to. Nemoj to gazat, ajde. O, vidi, pa oni imaju i mladu. Obučeni naopako, pogledaj. Baš je lipa. Je. Ajde, molim vas, još jedan pljesak za goste iz Vukojevaca. Živjeli! Baba, evo nam još svatova. Ali ovo su tu naši, iz Rokovci, Andrijaševci. Ovo su naši Rokovci, Andrijaševci, dobrodošli! Ma jesu vo, ne naše vražije, Jaja i Kata. Baš Jaja i Saškana. Kućete ne vode. Ma nemoj. Ma nemoj, bre, svi vražije dozivati. Ja bar mislim da valja. Tako oni pivaju. Ali ne, vražije, ti. Znaš kako su nas osramotile pred svitom kad su nam zapivale. Niko moja sa malim alatom, porani ga malo koncentratom. Poklade svi ludo je vrijeme, svi bi sili, ali nemaju svime, tako Janja meni. Imamo mi još. Ajoj, šta nam je ovo? Ojoj, Jel to zlatna ribica? ovi su nam došli iz Baranje, iz Draža, strašne buše. Ja ne mogu gledat. Kako ne može? Ne mogu gledat strašne buše, ja se bojim svega još na kanalu.
niko se nini pio. A baranjske buše stvari teraju buše, to je pokladni običaj koji s ponosom čuvaju i predstavljaju. I oni ne nose šalo, crvenu masu s rogovima, obojanu svinjskom krvlju i oni su se isto obukli u kožuje od općeg luda. Ali nama sada dolazi kulturno-umjetničko društvo Kolo Donja Bebrina. Dobro došli! Malo ko nije čuo za poklade u Donjoj Bebrini, a koji nije vidio, ne zna šta je propustio, jel tako? Bome sam ja i vidio i pio. Pa ti ne smiš piti! Samo me mata naučio piti. Opa! Pa šta te naučio piti? Pa ne smeš piti! Samo kad sam bolestan. Kaže mata, za visoki tlak crno vino, za niski bilo. Kad imaš one probave spenje uzmi rakiju, kaže Lozovač, baš nivo za malo. Pa dobro to kad bolestan, pa čovječe, kad ti piješ vodu onda? A dobro nikad nisam bio bolestan. Ajde, bojte, joj, veseli, razuzdani, lipi, strašni, šapingari. Iskoristit će svaku priliku za napraviti kakvu nepodopštinu. Znači, može se očekivati svašta. Hvala našim dragim gostima, ajmo jedan pljesak za njih. A sada iz Međimurske županije dolaze poturenski faši. A to su tipava Čaplje i Štrk iz Poturna. I oni predstavljaju jedinstvenu i autohtonu vatru koja se izrađuje samo u njihovom mislu. Ručno izrađene od drveta i udubljene u različite oblike. Čaplje su zapravo maske krave, jel? Prema zvuku žvakanja, čap, čap, čap. Zato ti mene podsjećaš na kravu, pa ti uvijek nešto žvačeš. A ti zato mene podsjećaš na štrke. A Sa kak tim je svojim velikim nosom na ove štrke, vidi koliki nos. Pa, posjeti moj nos, kako se ono kaže, što je u izlogu, to je i u dućanu, jel tako? A tvoj dućan davno zatvoren, biće da mu je istekao rok trajanja robi. Nemoj me štiša. Vraže, evo jedan pajan nešto očeka. Oglas daje se na znanje sljedeću subotu 31. siječnja 2026. leta Čaplje i Štrki i Snehe kuda Poturen nastupaju na Vinkovačkim pokladama. Gradske ulice grada Vinkovaca budu glavna pozornica, steli budu se prošetali Štrki, Čaplje i Snehe. Ukazale budu fašiške običaje našega lepoga Međimurja. Još jednom dobro došli u Vinkovce na poklade. Hvala dragi gostima iz Međimurja. A sada dolaze gosti koji nisu tako daleko, iz Babine Grede. A to su naši Vukovarsko-srijemska županija, zaplješćite ih. Pokladne običaje iz Babine Grede ćemo vidjeti. Pivaju oni, oj curice, drž se kobasice, nema više mrsa do Uskrsa. Samo ti jede kobasice, to ćete i saranit. Ajde, šta se bojiš umrt? Pa šta? Ne bojim se ja umrt. Ja Ajde. i ti ćemo skupa. Skupa ćemo u zemlju. U zemlju. Danas je moderno ono da nas kremiraju, jel? Pa nas stave u teglu, pa u kredenac i u fioku. Nećemo mi kod drugi, ajde molim te, ni u zemlju, ni u fioku, ni u kredenac. Moj Ilja, koliko smo mi rakije poždarali za života, nas će flaširat. Oće sigurno. Oće. A gledam ja u šta su se oni pospremili, imadu oni i garače. A vidio me
su se nakvokale, a? Jaj. Kale, dođe mi da ih samo malo onako posolim još. Šta ti vridi kad zube nemaš? Pa opet ne možeš ništa. Pozdravimo pljeskom još jednom naše babogrece. Veseli uvijek i raspjevani. Mijat Stojanović, Babina Greda. U Babinoj Gredi cijelu se godinu živi za poklade, ljudi moji. To su stari običaji, ali se održavaju i danas kao nekad. Ako nam sad dolazi baba, kaže karnevalska udruga Didis Kamešnice, Gljev, pardon, Sinj, Splitsko-dalmatinska županija. Ovi trče. Ovo su Šimini, naši Šime, a? Ma kakvi Šimini, ovi trče, a Šima prava linčina. Znaš da taj nikad nije potrčao. Po meni je. On iz crkve kad ide, uvijek kaže na propovidi da je velečasni. Vidno da je gospodin Isusi priša i doša i pošao da nikad nije potrča. Taki on. Ovo nisu Dalmatinci, vidjeli kako trče. Deda što god kažemo i o njima. Ajde. Didis Kamešnice, kršni su momci, s očima i mišinama na glavi. Pogledaj ti te maske. A glasno zvoljevu višarenju rukama gode zimu i prisivaju bolja vremena. A po vozku predvode bile mačkare, svatovske koje traže mladoženju. Možda se i meni posreći. A za njima ide Arambaša i on ti pazi na red, znaš. A onda ti ide crna povorka i zvončari, a njih predvode baba i did. A evo baba i dida, joj! Rade ovi baba i dida. Može. A šta rade baba i dida? Neće valjda ono na sred ulice pred svitom. Podreće vam pred svitom. Pa bome oče, vidi što radi.
Jesmo gotovi za Ležancu? Jesu, jesu. Gotovo. Aha, da. Gotovi. To su šuljki.